Новочеркасск чыгарма кемесинин жок этилүүгү Русиянын логистикасына жидий шекилде бозажак. Бу нетижени Бүйүк Британия истихбараты өзүнүн эсабатында билдирди. Чүнки рапуха шеклинде болгон Русия чыгарма кемелери Украина женүбүнө рус арбийлерине силах теминаты керчеклештире. Із затягуванням війни кораблі все частіше використовуються для надання логістичної підтримки. Це важлива роль, оскільки вона посилює життєво важливе і відносно нестабільне автомобільне і залізничне сполучення Керченського мосту. Патламанын шиддетине бакыча колсак, Новочеркасск кемесинин ичерисинде чок сайда патлайчы юк бар эди. Там оларак ичинде биңгерчи артиллеристик мерми, дрон я да башка бир шей болгону акта маалымат жоктур. Новочеркасск кемесинин вазиятын ишгалчылар элинден келгенче излемеге тырышалар, көзгө көрүнгенин сакламага ниетленелер. Бу акта Бүйүк Британия мудафаа назири Грант Шапс билдирди. Росія ввела в оману, коли заявила, що військовий корабель Путіна «Новочеркаськ» був лише пошкоджений. Він був повністю знищений. І це очевидно. Патлама нетижесинде лиман кранлары ве бирчок кефе лиманында ерлешкен кайыклар зарар көрдү. Уҗумден соңра лимандан 12700 Александрит тефтиш кемеси ве куртарма капитан Гурьев кемелери качтылар. Эстония истихбаратында билдиргенлерине көрө Украина арбийлеринин керчеклештирген муафакыятлуу салдырысы Русиянын Кырым ярымадасынан арбийлерини кери чекмесине невбеттеки себеп болажактыр. Кырымда аман-аман 1,5 бин топрак аразисini рус арбийлери үчүн азырладылар. Топракны Сак ве Ахметчит районларында айырдылар. Бу акта Кырымдын мескен саясет назирлигинин ишгалчы дережеси Никита Тарасов билдирди. Хусусий эвлер үчүн топракны Украинага каршы жеңклешкен ишгалчы аскер ве улардын коранталарына дагыталар. Bundan да гайры ишгалчы акимиет рус пассапортларын алган Херсон вилаятынын сакинлерине Кырымда эфе топрак алмага изин берди. Бу инсанлар рус пассапортларыны алып ишгалчылерден берабер Кырым ярымадасына качты. Ишгалчы Назир Тарасовдун билдиргенине көрө бу кабы качакларга Кырымда эв үчүн энди 20 бин сертификат бердилер. Türkiye siyasi mabuslarının azat etilmesinde yardımcı olabilir. Bu akta Ukrayna Yukarı Şurası'nın insan hakları boyunca temsilcisi Dmitro Lubinets Ukrinforum'a bergen intervyusunda bildirdi. Kaydetkenine göre Rusya mabusları akta herhangi bir malumatını gizli. İşgalcilerinin Kırım'dan Rusya'ya geçirgen siyasi mabuslarının miqdarı endi 150 oldu. Onlardan çoğusu Kırım Tatarlardır. Я бачу станом на зараз тільки одного дієвого посередника, який показував, що він може це зробити. До нас поверталися політв'язні, зокрема із числа кримських татар, саме за посередництва Туреччини. Ми сподіваємось, що ця тенденція продовжиться і надалі. Bir hafta evvelsi Ukraina prezidenti siyasi mabuslarının qaytarılması suali aman-aman buzlatıldı deb bildirgen edi. Onun qayd etkenine ko'ra xalqaro teşkilatlar bir şey yapıp olamaganını gösterdi. Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdogan da şimdilik Kırım Tatar siyasi mabuslarının azat etilmesi meselesinde bir netije göstermedi.